breakfast time. What's going on? What is going on? Where did all those animals come from? Team Shark reegel. Team It Dino smells so reegel. good. Team Shark on parem. Look, my Team Dino on beautiful parem flowers. hoopis. Team Shark reegel. going on Tiger here? Shark, We decided that all the animals are gonna live with us now. Team Dino reegel. Mega I Rek, think they will Rages like Core, it. Abone Shaker, Bigfoot. Oh no! Farm animals belong in Mängime a farm, Paplapürindi not the väljakutset house. ja vaatame, We need kes to on fix this tugevam. right Team away. Sharks või Team Dinost? Jah, valime juhi. Pigs eat Mega Rek. vegetables and fruits. And Tiger grains and Shark. corn. Definitely not popcorn. Fun fact, pigs don't roll in mud because they like being dirty. They do it to stay cool and keep pesky bugs away. Let's bring you back to the farm. Alice, let's go find the rest of the animals. Okay, Eva. Olgu. Kiire Paplapürindi I tuul. can't believe my eyes. You put a horse on a treadmill, it's gonna break it. This looks so funny. Horses needs lots of space to Vaatame, run, kes võidab, fresh green Team grass to Sharks või eat, Team and Dinos. plenty of fresh air to stay happy and Alek, strong. vaata ämblikke. Okei. All right, buddy, let's get you back. Oh, Alek, vaata seda. Great, let's go find Tiger other Shark. animals. Mega Rek. Look, a goose. Vaatame, kes on kiirem, Liam. This goose Olgu. thinks he's an Tiger Shark officer. versus Mega The Rek. real geese Minge would rather sureb, swim in minge the hot lake, whales. feed on a duckweed, and relax with their family. Creativite versus Rages Core. Thanks for your hard work. I will get you Ei, back ma to panin the mööda. farm. That's much better for Olgu, you. gangster, vaatame, mis sul on. Lööme kõik puruks. Bone Shaker. Gangster Did versus you hear Bone that sound? Shaker. Let's take a look. There you are. Goats are These super are active versus animals. Bigfoot. They love to jump, explore, and run around the farm all day. And apparently, they also think Hea that löö. vegetable garden is a Jah, snack bar. aitäh. Minu This kord. goat thinks she's on vacation, and she's littering. Time to bring her back to the Team farm. Sharks. Team Dinos. Lähme. Hi, goat. Stay right there. Hea töö. Aga on aeg millekski Now let's kuumaks. clean the trash you made. Nüüd on natuke soojem. Räägi mulle sellest. Why is everything shaking? Oh ei, põrand on What's going laava. on? Let me go check. Jah, aga miski ei saa Team Sharksi peatada. Õige mõtlemine. Jah, ma võitsin. Tule, Look like Alek, football. on aeg natuke lõbutseda. If I don't stop him, he will wreck the whole house. Ups. Oh ei, mida ma nüüd teen? Ma ei tea, Alek. Bull is one of the strongest animals on the farm. He helps protect the Ma herd arvan, et and mul on usually idee. spends time Team with the cows Dinos. out in the pasture. Hey, my ball is broken now. Jah, ma tegin seda. Let's get you back where you Ma belong. olen sinust nii uhke, aga ma siiski võitsin. Olgu, lähme. We still have to find more Liam ja animals. Alek on draagonile nii lähedal. Look, those are feathers. I think they lead to that Vau, ma ei suuda uskuda, et see on kõik papist tehtud. Vau, ole ettevaatlik. Kas oled valmis uueks väljakutseks? Oh no, this is not a place for chickens. Minge suurelt, Chickens minge spend hot most of their whales. time scratching and pecking at the ground, looking for Team tasty worms, Sharks. insects, and Team seeds. Dinos. Ma sukeldun sisse. Yes. Oh look! There's one more chicken left. Ah, mul on vaja pausi. Peaaegu kohal. Jah, ma tegin seda esimesena. Alek, aita mind palun. Let's take this axe too. Whoa, thank you, chickens. Alice, let's bring the chickens to the other animals. On aeg taset
tõsta. Awesome. It's time to make a breakfast. Yeah, let's go to the kitchen. Võta see. Oh no, what a mess! Oh, Alek, vaata, Did mida you ma know that leidsin. a cow can produce Tule nüüd, 30 Liam, to sa 40 saad liters sellega of milk a hakkama. day? On a farm, she stays Aitäh. healthy by eating fresh grass and hay and drinking Team Dinos lots of ütleb, water. pole tänu väärt. Wow, that's so much milk. Cow really belongs to the farm. Come with us, cute cow. Kiirusrežiim aktiveeris. Alex, what are you doing here? I'm having breakfast with the sheep. Lähme. Huh? The sheep? Jah. Vau, vaata Oh lihtsalt no, seda. the sheep can't eat Lülitame the newspaper. ronimisrežiimile. Sheep are very important farm animals. They give us soft wool for clothes and milk that can be used to make cheese. Story pretty sheep. Lahe, mida me Tea edasi times teeme? Aktiveerime hullusrežiimi. Don't worry, we'll take you back home. You'll be much happier here. Alice, we did it! All the animals are at the farm now. On the farm where they belong to, where they feel safe and close to nature. See oli nii lõbus. Aga oota, Hey kes täna guys, võitis? stop! That's our dog Luke. He lives here. Ma ei suuda uskuda, et ma võitsin. Õnnek ei. Olgu, lähme. Kas olete valmis? Siit tuleb lõbu. Liam, teeme meeskonna, et lohe alistada. Olgu. Liam, kiirusta, mine sisse. Liam, kas sinuga on kõik korras? Oo, mul on idee. Kitsita. Meeskonnatöö. Nüüd on nad valmis Dragon Demolition Showdowniks. Paneme kõik 8 tegelast 2 meeskonda. Tiger Shark. Great Bites. Gongster. 5 Alarm. Mega Wreck. Rage Sower. Bone Shaker. Big Fort. Wow! Palju õnne, poisid! Siit tuleb see peamine sündmus. Team Sharks. Team Dinos. Mega Wreck. Tiger Shark. Teeme ära. Hurraa, ma võitsin. Great Bite. Ragesaur. Lammutamine. Gongster. Bone Shaker. Olgu, lähme. Viis Alarm. Big Fort. Jee, veel üks kord. Saage see trofee. Aeg ühineda ja lohe alistada. Jah, võit. Oh, lohe on hävitatud. Saja boys. Okei. Loeme kõik pahad poisid kokku. 1, 2, 3, 4, 5. Aeg maha kõigile. Mõelge oma käitumisele.
Mida ma olen teinud? Ma ei teinud midagi. Oi, ta on nii armas. Ma pean oma tööd tegema ja teie ärge minge kuhugi. What? Kõik sajapoissid on läinud. Ärgake, me peame nad tagasi tooma. Need trummid on katki. See ei taha töötada. Ma tean, kuidas seda parandada. Lähme rokkima. Sajapoiss. Sajapoiss. Kus sa oled? Äeg maha, sajapoiss, lähme. Oota, kes parandas mu trummid? Ma saan nüüd tegelikult mängida. Järgmise juurde. Ju see kõlab halvasti. Mul on vaja abi. Oh, ma armastan kitarre. Aga see on häälest ära. Oh, nüüd on see parem. Sajapoiss. Oh ei, see on Roomie. Ma pean peitu minema. Ma pean peitu minema. Ma tean, et sa oled kuskil siin. Tule välja, sajapoiss, ma tean, et sa oled siin. Gotcha! Okei, proovime veel korra. See kõlab nii hästi. Poisid, ärge olge nii kurvad, ma tulen varsti tagasi. Miks see ei tööta? Vaatame! Kuidas see siia sattus? Sajapoiss. Ma pean peitu minema. Nii, et sa oled siin. Tule nüüd, ärka üles, ma leidsin su. Tule! Olgu peale. Olgu, ma pean selle asja korda tegema. Oo, tõesti, see töötab. Üks ja teine. Kaks on ikka puudu. Miks see nii raske on?
ma olen tiiger. Vaatame, mis meil siin on. Olgu, lõpuks sain selle tööle. Nüüd mängime ühe laulu. Saja poiss. Ups, pean minema. See on hea peidukoht. Oh, tere. Oh, sa leidsid mu. Tule, lähme nüüd nurka. See polnud päris. Vaata seda. See töötab. Leiame viimase. Oh hei, mikrofon on katki. Hei, see oli hirmutav. Tegelikult saan ma sind sellega aidata. Sina? Mida sa mõtled? Tehtud. Pidupäev on läbi. Sa oled vahistatud, Aleš. Hei, see pole õiglane. Saja poisid on tõesti head poisid. Nad aitasid meil kõik meie instrumendi korda teha. Jah, nad on head kutid. Jah, vaata seda. Olgu, hästi. Ma arvan, et sul on õigus. Olgu, sa võid nüüd välja minna. Aga sa ei tohi messi hirmutada. Ole kena. Olgu, me lubame. Jah, mul on hea meel, et me oleme nüüd vabad. Me vabandame, Rumie. Olgu peale. Äg on tantsupeuks. Are you ready? Hey! Dasha, kas sa saaksid Penny eest hoolitseda? Palun, mul on tõesti vaja nüüd minna. Muidugi, Eva, ära muretse. Eita, Dasha, neidmist. Ma hoolitsen sinu eest väga hästi, Penny. Esmalt annan ma sulle süüa. Oota hetk ja ma tulen. Enim Castle Sua. Miss Penny ei ole siin? Oh ei, Penny on kadunud. Ma pean Penny üles leidma. Kontrollime tema lemmikkota. Penny. Ei. See ei ole ka Penny. Mul on vaja kadunud kassi plakati. Lähme välisukse juurde. Oh ei, uks on lahti, Penny. Penny, Penny. Ma leian su üles, kiisuke. Kiisu, kiisu, Penny, kus sa oled, kiisuke. Siin pole kiisukest. Mis juhtus? Ma ei leia Pennyt kusagilt. Ma arvan, et ta on kadunud. Mul on idee, kuidas teda leida. Lähme, Dasha.
Jah, lähme, issi. Kassidele meeldib kratsida, teeme Pennyle kraapimispuu. Jah, isa, tore idee. Nüüd valime niidi värvi. Cyanine. Culling. Punane. Roheline. Hea valik, Sha. See töötab. Dasha, peidame end, et Penny ei ehmuks. Oh ei, me jäime magama. Issi, ärka üles. Oh ei, Penny ei ole siin. Ära muretse, Dasha, mul on parem idee, lähme. Provaim käsitaneled. Pennyle hakkab see väga meeldima. Ja nüüd, Dasha, peame end peitma. Olgu. Äkki see on Penny? Vaatame järele. Ma arvan, et Penny on kuskil siin. Alex? Jah, see olen mina. Mulle väga meeldib teie tunnel. Penny ei ole siin. Ära muretse, Dasha, mul on veel üks idee, lähme. Teeme kassimaja. Olgu, teeme ära. Nii ilus kassimaja. Paneme Penny lemmikmänguasjad sisse. Nüüd, Dasha, peidame end, et Penny ei ehmuks. Ma arvan, et see on Penny. Kas see oled sina, Penny? Kas see oled sina, Penny? Ainult mänguasi, mitte Penny. Kas kuulsid seda? Penny, sa oled nii ulakas. Lõpuks leidsime su. tere, kuidas sul läheb? Meil läheb hästi. ole vastutav oma loomade eest.